asubuhi ya leo tuko mbele zako, tunaleta ibada hii ya baraka mbele zako. Roho Mtakatifu, tunahitaji upate kututawala muda kama na huu. Bwana, tunakuhitaji uende kuonekana kwa ajili ya taifa lako. Biblia inasema kwamba walikulilia katika shida zao, nao kalituma neno. Asubuhi ya leo tunaamini kwamba itakuwa asubuhi ya baraka. Jehova Mungu wa milele, onekana katika asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Mbingu zako zipate kufunguka na kugusa kila mmoja wetu hapa. Asubuhi tunageuza kuwa asubuhi ya amani na baraka, tunageuza kuwa asubuhi ya uwezo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja apandishe sauti yake, ambie Bwana amguse asubuhi ya leo. Pandisha sauti yako, ambia Bwana, ninahitaji asubuhi ya leo ipate kuwa asubuhi ya baraka, katika jina la Yesu Kristo. Jehova Adonai, Jehova Jire, Jehova Shama, Ekadoshe, Elelio, Mungu wa milele, tunakuhitaji asubuhi ya leo. Onekana katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Acha ya asubuhi ya leo Bwana ipate kuwa asubuhi ya baraka, mjina la Yesu Kristo. Wow. Katika ile hali tusome Biblia. Katusome Biblia zetu. Takamata kitabu kia Samuel wa pili, katukwate Samuel wa kabiri chapitre 6 orunyiriri na 7. Tunasoma kwa jina la Yesu. Eshura ya mukaga orunyiriri wa mushanju. Tunasoma kwa jina la Yesu. Katusoma mu izina lya Yesu Kristo. Kama tungekuwa wima kwa kuheshimu neno la Mungu, twemerere okuhereza kitendese kigambo cha Ruhanga. Walipofika kwenye uwanja wa kupuria nafaka wa Nakoni, Uza akanyosha mkono na kulishika sanduku la Mungu, kwa sababu Maskai walijikwaa. Hasira ya Bwana ikawaka dhidi ya Uza kwa sababu ya kitendo chake cha kukosa heshima. Kwa hiyo Mungu akampiga, akafia hapo hapo kando ya sanduku la Bwana. Tunasoma disi katika jina la Yesu. Hakuwa razi kulichukua sanduku la Bwana kwake katika mji wa Daudi. Badala yake akalipeleka kwenye nyumba ya Obed-Edom Mgiti. Sanduku la Bwana likabaki katika nyumba ya Obed-Edom Mgiti kwa miezi 3, naye Bwana akabariki pamoja na nyumba yake yote. Kisha mfalme Daudi akaambiwa, Bwana ameibariki nyumba ya Obed-Edom pamoja na kila alicho nacho kwa sababu ya sanduku la Mungu. Basi Daudi akatelemka na kulipandisha sanduku la Mungu toka nyumba ya Obed-Edom hadi mji wa Daudi kwa shangwe, makofi na vigelegele kwa jina la Bwana. Amen. Sijakwambia ikale, simama tu kwenye huko. Gomiza moyemerire hori. Ningelitaka mbele ikale, ambia watu 7 byenye biluwa wengine bitakuwa baraka. Ambira abantu mushanju tebisire ebyisira bandi tibobira kwite. Mwambie byenye biluwa wengine Mungu atabigeuza kuwa baraka kwa. Ebyisira bandi rahangana kubihindura umugisha hariwe. Sijasikia mtu mwenyeko na tabiria mwenzake, mwambie byenye biluwa wengine Mungu atabigeuza kuwa baraka kwako. Tabiria ndugu yako wa kugoshe, wa kudroite, wa mbele na nyuma. Mwambie byenye biliua wengine Mungu atabigeuza kuwa baraka kwako. Makofi kwa ajili ya Yesu Kristo. Sijasikia mtu anapiga makofi kwa ajili ya Yesu Kristo. Sijasikia mtu anashangilia makofi na vigelegele. Ukishangilia zaidi ya jirani yako Mungu abigeuze vile. Sijakusikia ukifanya zaidi ya jirani yako Mungu abigeuze kuwa vile. Yenye biliwa wengine Mungu abigeuze baraka kwako. Sijaona mtu anasema amena. Shangilia zaidi ya pale kwa makofi na vigelegele. Jina la Bwana libarikiwe. Izina lya Ruhanga limbisibwe. Tunashukuru Mungu kwa hapa asubuhi ya leo. Nitusima Ruhanga kuba hakashoshekeri izuba. Tunasema jina lake lipewe sifa. Izina lya Ruhanga limbisibwe. Pia tunashukuru baba yetu mchungaji, kandi nitusima tatitwe omurisa kwa kutupatia hii nafasi ya kusimama hapa. Okutereza akajishaka ko kwemereraha. Mimi kila wakati akinipatia nafasi, burikire kwa kumpereza omwanya,
Mina ikamataka opportunity ajabu sana. Ninjikwata nko mwanya gumugisha gw'amani munonga. Na ndio maana mina jikazaka nihubirie samwe sitahubiriaka. Kandi ninyehangana kuburira nkatarigaraka kuburira. Kwa hiyo mimi nasema merci beaucoup papa. Twasi apate kutubariki. Joka tunaweza pigia baba yetu makofi na vitu. Tumuterere ngaro omuzire witu. Nashukuru pia baraza kandi ninsima kachiko na watumishi wote pia. Nabahereza batahibanye. Na wewe pia nakushukuru. Niwe nakusima. Jichapie makofi pia na makubwa. Yeterere ngaro kandi. Kwa majina kubale benya banijwe bananita mwalimu wa Azaf. Batakumanya amazina ne bamweta omushomesa Azaf. Niko mwalimu wa Biblia no mushomesa wa Biblia. Lakini Mungu amenisaidia tena nishakuwa mwandishi wa vitabu. Kandi hatira hangamu ya mbere na handika ne vitabu. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa ajili ya ile. Nasima omuryecho. Katika asubuhi ya leo tuko na somo ya mzuri tutajifunza. Akasheshekeri izoba tuinisho murironji. Ambayo inasema sanduku ya Mungu katika nyumba ya Obededom. Eri kugira ngo eshanduku ya hangomuka ya Obededom. Na ndio maana singetaka hii somo ikupite bure. Na ntakwendera isomo rikurabire hobsha. Kwa sababu benye Mungu atafanya leo ni vya ajabu kwa maisha yako. Habo kubebira hangara akora hariwe ne byamani mnonga. Lazima uelewe kwamba oshemire kuchenga ngo mu maisha mtu mwenye alishindwaka mu magara giturmo ayaremirwe anawazaka kuwa kila mtu mwenye atafanya kile kenye alishindia yako na teka ngo buri we narakore kiriya kintu naye atashindia pale nawe naza kuremwa. Kuna mtu anawazaka kuwa hariho muntu ari kuba ile magonjwa yenye yeye ilimuua ari kuteka ngo buri wiro bwitana anafikiria kuwa inaweza huwa pia na Mungu akateka ngo nibasa no kwitondisho. Pana mtu anawazaka kwamba hariho muntu ari kuteka ngo kwenye alisaraulikia pale ahiba mujojire maana yake na wengine wote watazaraulikia pale abandi nabo ko barabishikeho nibaza kubasho. Lakini kitu kenye mwanadamu anasabuaka ni kwamba mwana wo muntu cyari kwebwa neki Mungu wetu anafanyaka rahanga witu nakora kila kitu kizuri kwa wakati wake. Kimwe kirungi abwire bwe. C'est tout à fait normal. Buri kimwe nikibasuka. Kama wewe ulishindia Mbarara. Iwe wana abasa kuho. Lakini wengine wanakuya Mbarara. Abandi bakabo muri na banawezea pale. Bakasingu rumu. C'est tout à fait normal. Nikibasuka. Ile biashara yenye ulishindwa business yako remere mwingine akipima naweza pale ondisho ko mushuburo yagukora. C'est tout à fait normal. Chona nikibasuka ile nyumba yenye ilitokea mapepo juu yako ejenzo yakireme mizumo abwa mwingine anaweza panga ndani ondisho nabasa kupangisha na anapata ushindi pale. Akabona ubusinguzi. C'est pourquoi nikwambie kitu kimoja. Tunapokuwa ndani ya Yesu hatupigania ushindi bali tunapigana ndani ya ushindi. C'est pourquoi utelwa kitu kimoja. Parmi watu mingi washafika hapa Mbarara. Bamingi wamebakilia hapa. Lakini wewe Mungu anaendelea kukuweka. Probleme haiko hapa ni pabaya. Lakini Misri inaweza geuka fasi ya utumwa wa wengine. Lakini inageuka fasi ya Joseph kukuwa Misri. Kukuwa ministre. Lazima uelewe kwamba Babeli kunaweza kuwa fasi ya utumwa kwa wengine. Lakini kwa Meshach, Shadrach na Abednego na Daniel panageuka fasi ya elevation yao. Nataka niambie mtu mmoja hivi, elevation yenye uko na ngoya kesho, Mungu akuinua kesho Amerika, Mungu hata ifanya kesho, lakini anaianza leo mwingine ya Mbarara. Sija kusikia wenye uko na ngoya kesho, Mungu anakia ifanya leo katika jina la Yesu. Haujasikia wenye uko na ngoya kesho, Mungu anakia ifanya leo katika jina la Yesu. Ukisema amena zaidi jirani yako Mungu amefanya. Ese kuna mtu amenielewa? Lazima uelewe vile. Biblia yangu inaniambia kwamba siku mwa Israeli natoka Misri na ilipofika mjangwa Mungu akaambia Musa hivi, tengeneza sanduku ya agano. Ile sanduku ya agano itarepresente Mungu Mwisraeli. Manake Israeli kote kwetaenda inaweza sahau kila kitu, lakini Israeli haiwezi sahau sanduku ya agano. Na Musa akakufa
Musa kuyafika lazima uelewe kwamba jenga ngu fimbo ya Musa njoo ilipasula bahari ya Shamu, koni ya Musa niyo yacuire nyanja kukakuwa njia. habamo muhanda, Lakini saa Musa alikufa, konka Musa kuyafika sanduku ya agano njoo ilipitisha Israeli katikati ya maji. yarabize Israeli. Nataka nikwambie hivi, ndiyo ninyanda kama msaada yenye ulikuwa unatumania inaweza isha, lakini Mungu anataka leta ingine kugosha ama kutuata. Haujanisikia? Mungu anataka leta ingine msaada kwa maisha yako. Israeli kafika, Israeli ya mwingine hapo Mungu aliweza baitia. Na wakati yenye Yoshua alikufa, Israeli kaanza ongozewa na waamuzi. Kuanzia kitabu cha Waamuzi mpaka kitabu cha Samueli wa kwanza. Na tunaona muamuzi mwingine ambaye aliongoza Israeli kwa muda mrefu, jina lake Eli. Eli alikuwa na watoto wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Hofni na mwingine alikuwa anaitwa Fineas. Biblia inaniambia kwamba Eli alikuwa alishazeeka na watoto yake nao wakakuwa makuhani. Bakaanza kuwa anaenda kule Shilo, banabakia mutemple. Lakini erreur ya kabambi ni kwamba watoto ya Eli hawakufananaka baba yao. Baba alikuwa mwaminifu kwa Mungu, lakini watoto wao bakatesobeire Mungu. Sariko nafanya kazi ya ukuhani, banalala na banamuke kule yulu kutample, banasarau sadaka. Na esheke ya kwanza ya Eli ilikuwa ni ile. Hakuna esheke kwa mzazi wakati unaweza zala watoto lakini wale watoto wasikufanana. Resiti ya kila mzazi ni pale kwenye atazala mtoto na anaona mtoto anamfanana. Sepukua niko naomba Mungu watoto yako wacha wakuwa resite kwako mjina la Yesu. Biblia inasema kwamba mimi na watoto wangu tutakuwa alama na mshangao. Niko naombea mzazi moja hapa, watoto wako wakuwe alama na mshangao mjina la Yesu Kristo. Sekomsi hapa hakuna mzazi, nasema watoto wako wakuwe alama na mshangao katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kama batoto Israeli bakazarao, batoto Eli bakazarao, Mungu akainua Samueli. Akaambia Samueli, mimi nataka kupatia fasi ya Eli, paske batoto ya Eli banadesobeire. Siku moja hivi Wafilistini bakasimama, kwa sababu adui wa kwanza wa Israeli abali tatiza Israeli sana balikuwa ni Wafilistini. Na Wafilistini bakasimama, bakaanza gombana na Israeli. Israeli kawaza kwamba vile vile Mungu anawapatiaka victoire, njo vile vile Mungu atawapatia tena. Sikia nikuambia hivi, wewe serviteur mwenye uko hapa, Mungu abamkamataki amo blage wakati unadesobeire, naye atakuacha pale. Mungu njo patron wa kwanza mwenye anakufukuzaka mkazi, naye anakuacha muofisi uendelee kuikala. Israeli kakuwa pale. Maandiko yanasema hivi, bakaenda mshande batai, bakapigana na Wafilistini. Wafilistini bakapiga Israeli. Sawa walipiga Israeli, Israeli karudia, ikasema tufanye nini? Mbona baadhi wanatupiga? Mbona Wafilistini wanainuka juu yetu? Wafilistini wakasimama, bakapiga Israeli. Ile siku kukaanguka basoda mingi sana na peple kakuwa mafadhaiko. Biblia inasema kwamba watoto wa Israeli bakarudia, bakaanza panana shauri, bakasema hivi, tufanye nini? Bakapatiana conseil, bakasema kwamba tukamate sanduku ya agano na tuende tupigane nayo, paske depuis tunakuwaka hakuna siku wa Filistini balishaka tupiga na tuko na sanduku ya agano, paske haiwezekane enemy atupige na tuko na Mungu. Maandiko inasema kwamba bakakamata sanduku ya agano, bakaenda muvita, bakaitia mbele. Israeli sa iliona sanduku ya agano,
ikapiga kelele. Maadui wakasema, kelele gani hii yenye naingia Mwisraeli? Wakawaambia hivi, Israeli inakamata Mungu wao na inamuleta mvita. Wafilistini wakasema, ole wetu, maana tunangamia. Hakuna siku yenye Mungu wa Israeli alishaka simama na wakawapiga. Nataka nikuambie hivi, benye niko na kupiganisha wanajua force ya Mungu wako, ya kama Mungu wako yeye hawamupigake. Wewe unaweza jineglige, lakini maandiko inasema Bwana akiwa upande wetu hakuna atakaye kuwa juu yetu. Hata tujapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, tusiogope mabaya yote, kwa sababu Bwana yuko pamoja na sisi. Natabiria watu 7. Niko nataka kukwambia hivi, hii mwaka hautashindwa bali utaweza. Niko natabiria watu 7. Sio msibiko nje. Nasema hii mwaka hautashindwa bali utaweza. Ukinipa amena zaidi ya jirani yako, Bwana vifanye kwa maisha yako. Ukinipa amena zaidi ya jirani zako, Bwana akupe ushindi leo. Maandiko inasema kwamba Israeli kaeba sanduku ya agano. Sasa ilifika mshande batae, Wafilistini wakaona sanduku, wakasema hivi, na tukue waume sasa, musimame na ujasiri. Sepukua ni kutangazie hivi, na mwenye iko na kuloga anajua Mungu wako ya kwamba ashindwake, na mwenye iko na kutatiza anajua Mungu wako ya kwamba ashindwake. Ambia mweko pembeni yako, Mungu wangu ashindwake. Biblia inasema kama bakabeba ile sanduku na 7 alifikisha, Mungu akaautorize Bafilistini bapige Israeli. Bafilistini bakasimama bakapiga Israeli. Israeli bakapigiwa ile siku karibu wasoda 30,000 bakaanguka mbele ya Bafilistini. Israeli kajiuliza, tutafanya nini? Cha kushangaza, Hofni na Fineasi wenye walienda na sanduku ya agano, sasa walifika kule nao wakapigiwa Bafilistini. Kisha kupiga Israeli, hawakuchoka tu kupiga, bakakamata Mungu wa Israeli, sanduku ya agano bakaibeba. Sepukwa enemi iko na jitukuza, paske enemi alipiga Israeli na akabeba sanduku ya agano. Nataka niambie mtu mmoja hivi, mateso yenye uko unapitia, nijue enemi aliingia mwako na akabeba force yako. Lakini leo nasimama sana nabii wa Bwana, Kenya adui alibebaka akirudisha kwa maisha yako mjina la Yesu. Iko sahi unabii wenye biko nje, nasema Kenya adui alibebaka akirudisha maisha yako kwa jina la Yesu. Biblia inasema kama Wafilistini bakala sanduku ya agano, jo mtu mmoja akarudia Muisraeli, anakia kutana Eli. Eli alishazeeka, macho inafungana, haezi tena ona, lakini macho ya kiroho ya Eli ilikuwa iko wazi. Biblia inasema sari ya Fineasi alisikia habari, akawauliza habari kwa Eli. Bakamwambia hivi, kule kwa tulienda kuvita, adui ametupiga na atupige tu, amewa sanduku ya agano. Bibi ya Fineasi akasikia mubaya. Maandiko inasema sasa aliambia Eli, Eli, batoto yako banakufa na sanduku ya agano imebebewa. Biblia inasema kwamba Eli alikuwa anaikala kukiti, bali anguke mbele, Eli akaanguka nyuma, pale akakufa. Biblia inasema kama bibi ya Fineasi alikuwa iko mimba. Sasa alisikia vile, akasikia uchungu ya kuzala. Watu wakakia mzalisha, bakamwambia hivi, usiogope. Sali zala, akazala mtoto, akamupanga jinake Ikabodi. Maana yake utukufu wa Mungu umetuondokea.
akasema Mungu ametuondosha utukufu. Ile haikuwa probleme, lakini kunaambia mtu moja hivi, utukufu yenye adui alikubebaka Mungu atakurudishia hayo katika jina la Yesu. Haujanisikia? Utukufu yenye adui alibebaka maisha yako Mungu atakurudishia katika jina la Yesu. Ningekuwa wewe ningesema amena mara 3 zaidi ya pale. Adui akikubeba utukufu, c'est-à-dire unabakia vile parce que utukufu jo inatumaka watu wanakuheshimia. Utukufu ya Mungu jo inatumaka watu wangali na kuona hako. C'est pourquoi niko natabiria mtu moja hivi, utukufu ya Mungu yenye ilitokaka kwa maisha yako a partir ya leo ianze rudia kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libariki. Ese kuna mtu kwa hapa? Ngoja nikwambie. Reka nkigambire. Enemy akibeba utukufu yako, omuzigo yatware kitinisa cha unabakiaka wa kukauka. No sigaro yo mire. Hakuna mwenye anaweza kukubali tena. Kila mtu mwenye atakuona anakuwa sawa mwenye hakuone. Kila mtu mwenye atakuona hawezi kusaidia. Hata ukiomba msaada hakuna wa kukupa hayo. Problema haiko wewe. Mekuare yenye alikuwa kwa maisha yako inakuwa kilishaondoka. Sepukwa niko nakwambia hivi, Mungu amenituma nikwambie hivi, Bwana yenye toka kwa maisha yako leo iko nairudisha kwa jina la Yesu. Kama ni mjamaa yako, ile glory iambatane na wewe katika jina la Yesu. Kama ni mbiashara yako, ile glory iambatane na wewe katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amena. Sija kusikia sema amena. Sija kusikia sema amena. Sija kusikia sema amena. Maana utukufu kurudia, manake watu watarudia kwako. Kenya adui anabebaka, Kenya adui anabebaka ni utukufu yako. C'est pourquoi leo ile utukufu itarudia katika jina la Yesu Kristo. Kunya kwanza maji no sasa basi unasha tunywa mizi. Jina la Bwana libariki. Ekitinisa charanga chimbisibwe. Enemy akabeba omuzigo yatwara sali beba kuyatwi gloire ikatoka. Ekitinisa cha Mais malgré gloire ilitoka, nobo ekitinisa cha mais Mungu yeye ranga we hakutoka. tararukire Kenya minata informe adui yako ndio ningambire aibe yote atware mais asibe Mungu wako, parce que Mungu abamwibake na ukimuiba ataleta hasara kwa maisha yako. Haujasikia? Abaibake Mungu ranga tebakumuiba. Enemy akabeba sanduku ya agano, omuzigo nakutware akafanya ere nakorenso sali ibeba ko yagitwire akakamata sanduku ya agano yakwata sanduku akaenda akaikalisha yagitware nyumba ya Dagon. yagiteko Dagon ni miungu. Oro miungu haziwezi ikala pamoja na Mungu wetu. Maandiko inasema ya kwamba yeye ni mkubwa zaidi ya wakubwa. Mungu wako hayawahi shindwa, ni mkubwa kuliko ile probleme yenye inakusumbua. Biblia inasema kama bakamutia mu nyumba ya Dagon. Dagon alikuwa anasimama, me banamutia danger pembeni. Niko nataka ambia mtu moja hivi, adui zako wanafanya erere ya kuiba Mungu wako leo. Salimia watu 3 waambie wanafanya erere ya kuiba Mungu wako leo. Sio kama kuna mtu amenisikia. Bakafanya erere, bakabeba sanduku ya agano, batware sanduku yendaga. Dagon alikuwa anasimama. Dagon akaba yemerire. Mais parce que maandiko inasema nini? Konke byandikirwa nibigirango kila goti litapigwa, buri ishuri ryasimbwa, na kila ulimi utakiri kandi bururimi ruryagamba ya kwamba Kristo nti Kristo ni Bwana no mugabe. Dagon alikuwa anasimama. Dagon akaba yemerire. Mais tel que wenye balibeba bilikuwa gloire. Konka batwire omugisha. Bakakutana asubuhi
babuga no mukashashi Dagoni ameshutudu mbele ya sanduku ya agano. basanga ariyo naramyo misho gesanduku Bakasema nini? agira ati bita Bakasimamisha tena Dagoni. imusia Dagoni Sikia nikwambie, ile nyota yako walibebaka, usizani wanaishi nao kwa amani. Imebakosesha amani, batakurudishia hayo tu. Haujanisikia? Batakurudishia hayo. nibaza kugarra Kesho yake nyanchakare bakarudia, yagaruka basha simamisha Dagoni. bemeriza Dagoni Bakakutana maraba Dagoni ya kushutudu. bashanga kuno ya Dagoni Alipondekana. yawe na Nataka yawe kutabiria mtu moja hivi, ndio ningambira aliyesumbua maisha yako leo atakuponda ponda mbele yako. Aliyesumbua maisha yako atakuponda ponda mbele yako. Sijakusikia aliyesumbua maisha yako, Bwana atakuponda ponda mbele yako. Sema Dagoni alishapondekana. Dagoni bamutire Bakasema bagira ngo kwa kutafuta solution, akuronda solution tutoshe sanduku ya agano tuyendaga esanduku yendaga paske Dagoni anateseka. habo kuba Dagoni ariyo mukubona abona Bakaiacha mule. bagisigaho Erere biko nafanya enshobi yibakozire ni kuiacha mule. no kurekamo Mwambie esanduku voisin, mwambie voisin. mugambire neyiba wawe Mwambie voisin yako, mwambie voisin. gambira nti neyiba Mwambie voisin. mugambire nti neyiba Byenye ulikuwa unagonjwa, ebyo ruwiro rwire hapo ndio wataanza vigonjwa. abandi nibo baratandika kubirwara Byenye bilikuwa nakusumbua, ebire nibo kuteganisa hapo ndio vitaanza sumbua. abandi nibo Ile krize ilikuponda. Mwambie voisin yako, mwambie ile krize ilikuponda. mugambire nto kuburwa Hapo ndio itaanza ponda. niwe bubura Ile bulozi ilisumbua nyumba yako, oburogo butu hapo ndio itasumbua. nibo biburateganisa Ile visa balisema isiendelee, yabo ndio haitendelea. yabo niyo rabo Batoto wenye bangu wenye balitesa, abana bawe babo ndio batateseka. nibo barabona abo Sijasikia mtu kona sema vigeuke vyabo. kigambe kiratene byabo Munionea babatu vigeuke vyabo. kiratene byabo Ayayaya, mbone kosa huku hapa. Vigeuke vyabo. kiratene bayindukire Ile malaria ilikusumbua hii mwaka, apatiri ya hii mwezi wa 7 igeuke yabo. Zile sumu walikupatia, hapo ndio wasikule. Sija kusikia unasema amena. kuriro kugira tamina Biblia inasema kama Biblia negira ngo Bafilistini banekala tu pose, abafilisti bashitama batere banakamata sanduku banetia kwabo. bakwate sanduku bagiteko wabo Una nini litokea? nomanya cyo cyabireho Bakaanza uta majibu. batandika kandi okwehurira Niambie mwenzako kwa ushangale. mugambire titokatangara Bakaanza uta majibu. batandika kandi kwebuza Bananza jiuliza jibu zinatokea. batandika kumere bihere bayebuze bihere ni Mtu burikani analala nalamuka kijibu kimechomoka kulicho. omuntu akabyama kimuke chere kikwingana kiti Anaanza jiuliza jibu zinatokea. akebuza pimpone Kumbe probleme haiko hapo. echizibu Probleme ni sanduku kuno yenye banaacha katikati yao. ne sanduku yiba Probleme haiko hapo. echizibu Probleme ni jua aligusa kwa maisha yako. echizibu no Hakuna mwenye atakugusa na endelee kuishi na amani. Kila mwenye atakugusa Mungu atamkosesha amani. akumugusa businje Ningekuwa wewe ningesema amena zaidi ya pale. amena kichiro ndizo Hawezi nigusa ako mie. bakankwata Paske mie niko chuma abakobandiye ya machongo chongo. Mwenye atanigusa ako ile chuma itamutoola. Mie niko moto. Mwenye atanigusa ako ile moto itamulunguza. Nataka nikuambie hivi, mwenye atagusa familia yako hii mwaka ile moto itamulunguza. Haujasikia? Mwenye atagusa maisha yako ile hasara itamupata. Ningekuwa wewe ningesema amena. kuru yako birarenya kazi ziratamina Mbo bakasema tuideplace hapa. bagira tika tugihindure Bakadeplace sanduku, bahindure sanduku bakiba fasi ingine. bagiye aho bagitwara handi Me pale fasi ingine nako hari ahandi naho bakaota tena majibu. bagaraka bamere bihere Sasa hii sanduku ni ya majibu. eje sanduku neye bihere Mie sitabalombea majibu ba adui yangu. nyowe tindisha biraba abasiku banje bihere Grand besoin yanze bakamata saa yote. batandike kwirukana
bakose amani. baburwa businje Mwenye atatafuta kunisema arayende kungambura inzi zianze zunguruka kumudomo yake. haujasikia iko sawa. Do mwenye atapenda nigusa hako arayende kunkwataho ile hasara ingenipata yenjo itapata. Natabiria watu 7 ile hasara ingekupata wanjo ipate mjina la Yesu. Sija kusikia mena yako yenye ingekupata wewe inapate habo. Sema amena. Mbo bakajuliza majibu za nini? bayebuza ebihere nibirugaye. Hapa ndio sasa kuko grand prophecy. Aha niho hariho bunabi bw'Imana. Bakasema hivi, bagira ngo tufanye nini juu tuishi na amani? Mbo kore chi au enemy anaanza tafuta aishi na amani tandisiki ashani kosesha amani. Omusiku yatandika kuronda obusinje kandi yamburuza obusinje. Byenye uko unanifanyizia mimi ebyo ryo nonkorera nyowe utaanza biishi mwezi mujina. Noza kutandika kubirebo mu izina lya Yesu. Mbo ase tufanye nini? Tukore chi? Njo bakakamata solution bakasema bakwata bagira ngo bakaita bakubwa bakwabo. bayeta bakuru babo. Bale bakubwa bakabaambia hivi, aba bakuru babagira ngo probleme haiko epidemi nje ko mwingine. Ekizibu ntiburwire. Sanduku ya Mungu konka eshanduku yenye tumeweka hapa eyitu njo iko nafanya bibi yote. Njo basa tufanye sasa nini? Dero tukore chi? Ase turudishe sanduku mu Israeli. Ngo tugarre eshanduku mu Israeli. Tu ile magonjwa istuwakili yako kugira ngo baburwire turudishe, tujigarre, turudishe na intere, tugarre na magoba. Ura turudishe sanduku, tugarre ye sanduku, turudishe na intere, tugarre ye vile majipu zilitupiga. Tufanye dhahabu za majipu, tuzisindikize amo sanduku ya agano. Niko nataka ambia mtu moja, Kenya adui alikubeba hata kirudisha kio peke me atakirudisha na intere yulu. Kenya adui alikubeba wewe hata kirudisha kio peke me atakirudisha na intere. Kama alikubebaka dossier atarudisha na visa 2. Kama alikubeba watoto atawarudisha na afya yao yote. Kama alibeba etwale yako leo iko na irudisha me avec intere. Ningekuwa wewe ningesema amena zaidi hapa. Kachisirengo amina. Mwambie voice yako atarudisha mena intere. Do haiko probleme. Mimi naweza simu nyana niloga kaongeze tena. Ni nkagambira rukundo gantiyongera. Sasa ukisha niloga limwe ambako utarudisha mara pili. Wando garimwe marasa utarudisha mara 10. Bakaanza patana bakatengeneza, batandika kutegura ebibaratwara. Bakaleta sanduku ya agano, batware sanduku y'endagano inde paka tena nafasi nyingine. Bajitwara kuishihana. Bale watu ya pale sasa walina sanduku ya agano. Aba bantu kubarebere sanduku y'endagano. Bakafurase sanduku inarudia. Bajete sanduku ya garka. Bakayacha pale. Bajirikaho. Batu ya pale bakikamata mufrime. Aba bantu baho bajikwataho. Nao bakaota majipu. Nabo bagarika bamere bihere. Ambia voisin mo atakugusa kwa talumia itu. Mugambere tarakwataho ebirebi naza ni warabo nabone. Watu wenye iko saha iko hata umwambie matagusa kwa talumia. Hari abantu noshango ntibari momu mukambere. Do ukitani piganisha hii tu. Wayenda kundu wanisebire. Makofi zenye utakula. Ebikonde byora hadi. Hauta kwenye zitatokea. Toramanya ibirarje. Biblia inasema kama Biblia inajirango. Bale watu wakaota majipu. Aba bantu bambere bihere. Jo bakapatana hivi. Tukamate sanduku ya agano na tuilele mu nyumba ya Abinadabu. Bakakamata sanduku ya agano bakaibeba mpaka mu nyumba ya Abinadabu. Biblia inaniambia kama ilifanya pale 20 ans. Mais je me pose la question, ayenjo sanduku ya agano
iliweza kuikala mu nyumba ya binadamu, haikuleta madhara. C'est parce que binadamu alikuwa anajua secret ya ile sanduku ya agano. Maandiko inasema kama renya ya Sauli kapita, renya ya Daudi kaingia, na siku moja hivi Daudi akatamani kurudisha sanduku ya agano Mwisraeli. Biblia inasema kama akapanda kwa binadamu, akaenda chukua sanduku ya agano. Maandiko inaniambia kwamba binadamu alikuwa na watoto wawili, na mmoja wapo jina lake ilikuwa Uza. Uza wakakamata sanduku ya agano, wakaileta, aliko nakuya na shangilia. Daudi alishafurahi kuona ngisa anarudisha sanduku ya agano. Biblia inasema kama sawa alikuwa munjia, Uza sanduku ikataanguka, Uza kapenda isove, sali isove. Biblia inaniambia kama pale pale Mungu akapiga Uza, Uza akakufa. Kwa nini Uza alikufa? Kwa sababu Mungu wetu yeye akitaka kukusaidia hana besoin msaada ya watu benye biko nawaza kwamba utaishi juu yabo. Wamejitanganya, hauishi juu yabo, lakini unaishi juu ya Bwana. Mwambie jirani yako hauishi juu ya watu. Mugambire ntitoro ho abantu. Biblia inasema kama akaanza saidia, akakufa. Daudi sasa aliona vile, akaogopa, akasema tufanye nini? Hii sanduku ya agano hii imeleta tega kwa Filistini na kwa Uza inamuua. Daudi alikuwa na furahi. Daudi akaregea, akasema hivi, bari ni baba hii sanduku ilileta shida kwangu, kama niache hapa. Akambia Daudi, tufanye nini? Mkorechi ndio mwaka chomewa akasema rangayisha yajirango. Daudi mwai mwingine, Daudi omurya hantu muko kamutu kamoya harimo muntu omwe kenye ataka kikufa watatulizaka na kafa ntina rubuza bienye uko na neglige leo bitakuwa baraka kwako. Ebyo nojoga ati biliyoni bizakuba umugishanyi cyakare. Aseme tukamate tu sanduku ya agano, tukwate sanduku y'endagano, tuitie mwake, tugiteko mu omweyo muka. Bakaita ka Obed-Edom, bayeta ka Obed-Edom. Kambia wewe kuanzia leo baje tukutandika lizo, hii sanduku inaingia mu mwako. Eje sanduku yataho wawe. Akaza pereza yagira ati se iboro yagira ati chechi inaingia mu mwako cyazo mwawe. Akambia mfalme, yagambira mugabe, unasahau ya iboro nafaa kule no yebwa wayebwa ebe yakintu kiri kora kuri Mr. Ikamata yewe ante chikazo wanje upende yamujato okunde usipopenda o yanje hii sanduku eje sanduku itaingia mu mwako nekutaho wawe. Bibi ya Obed-Edom akaanza iko saka Julius muka Obed-Edom yayebuza akambia no kiti kama kutuko kiwerewere, nawe yamugira ati wikiriza no buryo musiru. Obed-Edom habatuambia histoire yake ya vapa. Obed-Edom ntibakutugambira bye yakuru pale histoire yake banatuambia kokapka nyuma yaho nibabitugambira. Biblia inasema kama Biblia inatugira bakakamata sanduku ya agano, bakwata sanduku bakaitia mu nyumba Obed-Edom, bajite ko muka Obed-Edom. Nataka nikwambie kitu kimoja, ndio nigambire kintu bawiri ba mingi wana pressure juu ya sanduku ya Mungu mu nyumba Obed-Edom. Ababurizi bingi ni babura eje habajua kitu kimoja, tibakumanya kintu. Obed-Edom alikuwa na secret ya sanduku ya agano. Bengine abajua sekre ya Mungu wetu, meshie tunajua sekre ya Mungu wetu. Sawa alifikisha sanduku ya agano mwake. Biblia inasema kama sanduku ya agano ikabakia mule yagumomwe. Meambia voice yako sikia sasa binye bilibariki Obed-Edom. Gambira nkagabire nikufungulia abi mbikukomorere. Nisameni nishuke hapa chini. Nibaza konsasira nshuma hansi. Sikia bilibariki nyumba Obed-Edom. Reka nkugambire ebyabiro mukaya Obed-Edom. Saba alileta sanduku ya agano Obed-Edom. Kuba resere sanduche omukaya Obed-Edom. Alikuwa na souvenir akabayinde orgwisyo. Na haiko tu souvenir,
kandi rukaba rutari rwizisyo ryonka, mais aussi alikuwa anajua secret kandi kana amanye ya sanduku ya Mungu. echo sanduku ya Ruhanga, Sanduku ya Mungu, sanduku ya Ruhanga, parce que Mungu ngisi unamjua rango ko rukumanya anapenda deux choses. na kunde bintu bibiri. Kitu kia kwanza Echo kubanza anapenda. Musa alijenga hema jangwani, lakini hii nyumba inageuka hema. Tutaanza kuwa na abudu na pia tutaanza kwayo. uratika kurire Anaenda kwa kazi yake. Sodana anamuka anambia Obed-Edomu, lazima kule. Obed-Edomu anamwambia tuko lazima na uzima yetu. Mwenye alikuloga atapenda ujua habari zako. Ulilamuka namuna gani kuangamiza wengine, harita tuangamiza tena. Sijaomba yenye liluwa wengine we halitakuua. Mangapi iko tayari hapa? banga habeteguire. Deba asubuhi wanalamuka wanaambia Obed-Edomu, omukashosho bimukabagambira Obed-Edomu, ni salama kule? murire muta. Anamwambia niko turire kurungi buzima. Mwana anasema mbona niko saka bwana nikachawi. Kano shaka na karogo. Mimi siko mchawi. Tindi mchache. Wengine biko na Biblia. Haya bawinishaka. Basi abajua secret yabo. Meshia tuko na Biblia. Bazazi walituima urithi. Na wakatuambia hivi, mwende na ile Biblia. Jobe nire. Asubuhi tutaisoma, jioni tutaisoma. Après 3 mois tutabarikiwa. Za kuherwa mukisha. Sijasikia mtu anasema amen. Tika uri ndo mutari kugira amen. Bakasema mbone ko saka bwana nikachawi. Akashija kanoshana kachechezi. Ule mulozi wako mshekere anafaa kazi. Ogo muroji wo wabo mshekere hata nakora. Wetu hakuna mulozi, mais secret. Wetu ntahari yo muroji. Cheza na mtu mumuzazi anamwambia njoo urizi. Omuntu uranga ubagambire utwarecho. Biblia inasema kama Biblia inajirango. Banakuwa nalala banalamuka. Babyama bimuka. Obed-Edomu iko na kagari. Obed-Edomu alianza kukakinga kwanza. Akabandiza akagari. Bakajuza anapata kakinga. Ayina kagari. Anakatosha. Akagari yaki hai. Watabaki wana nibaza kusigara bakutangara. Ningekuwa mwimbaji ningembele nyimbo. Nkayeshongwirere kuri naliyo mweshongozi. Après des semaines. Bwa nyuma ya wiki 2. Anachomoka na moto. Isha na boda na pichi. Bakasema biko hai. Bayebuza boxer. Biko namuna biri bita. Ambia mwanzako mutakia tu Mungu ananishangala. Mugambire tuni muza kutangara. Après moi bwa nyuma yo kwezi jamaa natia dale. Omushiza yimusiye musinje. Juu ya nini? Abwachi. Hakuna mwenye anapatiaka Mungu. Tina ari kuhereza Ruhanga. Kisha Mungu amuime. Rero Ruhanga kamwima. Hayakuwaka. Takabagaho taribo. Après 2 mois bwa nyuma y'imyezi etage inapanda. Frati yatemba. Bakajiuliza kuko bayebuza haruhoki. C'est pourquoi David nibwo David siku alikamata ile sanduku. Isoba lya kwa seresha. Soma masomo tasikia wanasema. Alikuwa analamusha kila kitu mumu wake. Kinaadore Mungu asubuhi na kinaadore Mungu mchana. Kisha siku moja hivi soda akapita kwa Obed-Edomu. Après 3 mois akaona Obed-Edomu alishakuwa na bodyguard wa kumfungulia mlango ya gari na wa kufunga. Bakasema bikwa Obed-Edomu akawaambia yenye liliangamiza wengine Mungu ameligeuza kuwa baraka. Nataka niambie mtu moja hivi, yenye liliangamiza wengine Mungu ataligeuza kuwa baraka kwako. Nataka nione watu 7 wanachukua hizi baraka kwa jina la Yesu. Sijaona watu 10 wachukua hizi baraka. Watu 20 wachukua hizi baraka. Biblia inasema kama après 3 mois bakaona Obed-Edomu amebarikiwa. Najiuliza swali, sanduku ya Mungu ilifanya venta munyumba ya binadamu na binadamu waseme baraka zake. Me 3 mois munyumba ya Obed-Edomu na Obed-Edomu amebarikiwa. Kenye kilikuwa laana kwa wengine kimegeuka kuwa baraka kwangu.
kwenye familia yangu. Kenya kilikuwa laana kwa baba yangu kitageuka kuwa baraka kwangu. Sijakusikia wewe. Kenya baba yako akufanyaka, wewe utakifanya. Kenya mama yako akufanya, wewe utakifanya. Ile familia haikukuwa baraka kwako, ni wote kuwa baraka kwa ile familia. Biblia inasema après 3 mois. C'est là, njoo kumnenda malizi. Au ndio nianza kwenda. Njoo kuko profesi yangu. Ni wao hariho nabii. Biblia inaniambia nini? Biblia inajirango. 3 mois après. Bwanyuma y'imyezi 3. Kajama kanajisimama hapo. Kashija kayemera. Kanaanza ulizole soda. Mulikoseaka akatandika kamubuza nti mukashobya nkai. Paka mwenye alikuwa masikini mkartia anaanza ulizo Obedi. Ayabira ryo mworo mufame kwa utajiri nini? Yambubuza nte chama cyo bugiga nikiya. Mugambire ati nimanye chama. Musione tunajinwa inua tu hivi mu bya Mungu. Otakareba nitugira ati ombyarahanga. Tunaywa secret. Nitumanya chama kirumu. Tuko na bazazi benye biko fo. Tuina bazira binamani. Parce que mtoto anafanana kama baba yake. Abo kubo mwana nashanishe. Kama baba yetu iko fo. Tata yari aryo wa man. Manake hakuna siku tutakuwa faible mumbara. Kimanyisa omulimbara tituri baba nafu. Biblia inasema kama après 3 mois Obed-Edom akabarikiwa. Banenda ambia Daudi, ulifanya nini? Ile sanduku yenye tulitia Obed-Edom bali muue inageuka kuwa baraka. Adui atajiretrouve na Mungu alisha kubariki wewe. Mbona iko sawa watu wabiko hapa? Adui atajiretrouve na Bwana amekubariki. Uko wapi unipatie amena? Nataka nitabirie watu wa moya. Adui atajiretrouve na imegeuka kuwa baraka. Wako wapi watu wenye watabarikiwa hapa? Sijaona watu watabarikiwa. Adui atajiretrouve na imegeuka kuwa baraka. Familia yako itajiretrouve na hii ujana imegeuka kuwa baraka. Marafiki zako watajiretrouve na imegeuka kuwa baraka. Kuko watu hapa wanapenda wabarikiwe. Haraba ryaba kwenda kwebo mugisha. Aseme ile sanduku imegeuka kuwa ngweje sanduku hindukira kuba mugisha. Mimi nataka profetiser juu ya watu. Ndio ninyenda gambo bunabaha muntu. Après 3 mois bwanyuma y'imyezi 3 Mungu akubariki mjina la Yesu. Ranga kwerezo mugisha mugisha. Haujanisikia? Tunataka tembea na chiffre 3. Parce que chiffre 3 ni alama resurrection. Na tabiria watu 7. Après 3 mois Bwana akubariki mjina la Yesu. Haujanisikia? Après 3 mois pokea baraka mjina la Yesu. Haujanisikia? Après 3 mois Mungu akupatie visa. Haujanisikia? Après 3 mois Mungu akupe ndoa. Sijui kama kuna watu hapa wapokea hizi baraka. Après 3 mois pokea ndoa. Après 3 mois pokea safari. Après 3 mois pokea. Sema na pokea. Salimia mwenzako, mwambie deleni 3 mois. Mwambie deleni 3 mois. Mwambie deleni 3 mois. Mwambie deleni. Mwambie deleni 3 mois. Mwambie deleni 3 mois. Benyariko na nisarau abapa 3 mois. Mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 tutalia kwa kelele na shangwe kubwa. Na tabiria watu wamoja deleni 3 mois. Watu hapa apokezi baraka. Après 3 mois Mungu akutendea hayo. Après 3 mois ile biashara ipande. Après 3 mois biashara itoke. Après 3 mois sema napokea. Shirati na yachira. Mwambie jirani yako après 3 mois. Gambira na yipante myezi 3. Deleni ngapi? Emyezi 3. Emyezi 3. Jiroti
Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3. Batabarikia mariage ya jeune moyo hapa. Nibaza kuhereza umugisha go musigazaha. Haujanisikia? Toka nchenjiri. Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3. Naona miujiza inatendeka. Ni ndebe byo kutangaza. Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3. Shekina itapusha imbarara. Shekina neza kwa. Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3. Watoto yako watakuwa alama na mshangao. Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3. Mungu atakutoa mpandaye. Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3. Mwambie ndugu yako ni 3 mois tu. Mugambira ati n'imyezi 3 yonka. Après 3 mois. Emyezi 3 eti. Mimi napaswa enda ubiri mu West Africa. Nimbashe mire kuza kuburiro muri East Africa. Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3. Sitabakia ngisi niko. Kaguma ko kundi. Après 3 mois. After 3 months. Aya, simama kidogo ni. Imuka. Simama tu kidogo, simama kidogo. Imuka kache. Hii ni unabii. Achana yuko hapo. Obu nabii. Après ngapi? Bwanyuma y'imyezi 3. Kuko bangana nasinzia après. Hachiri yabakigwenjo jirebwe nyuma y'imyezi 3. Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3. Tutaenda mu gari yako. Nituza kutamburira motoke yawe. Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3 yonka. Utasikia nyimbo zako zinatembea mu Afrika. Nituza kurebya yawe kutambura muri Afrika. Bakasisimuka. Nibaza kweka. Mais 3 mois. Emyezi ilikuwa lishaenea. Mais niulize ya binadamu. Wewe ulikuwa wapi? 20 ans. Mais batuambie baraka zako. Mais 3 mois. Banatuambia baraka za Obededo. C'est parce que tunapishana. Mungu wetu yeye anafanya kila kitu kizuri kwa wakati wake. Pengine ukubarikiwa mwaka jana. Mais hii mwaka après 3 mois Mungu akutendee muujiza. Après 3 mois Mungu akufanyie ishara na miujiza. Unabini isalimia tusaba bambia après 3 mois hautaniona ngisi niko. Bwanyuma y'imyezi 3 tora ndebe nko kutuire. Sumbua watu. Toka tu kwa salimia tusaba bambia après 3 mois hautaniona ngisi niko. Mugambire ati emyezi 3 toka kwenye uko salimia mtu. Ramusi abantu. Mwambie après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3 hautaniona ngisi niko. Tora ndebe. Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3 masikini atageuka kuwa tajiri. Omgoro na kuruka. Après 3 mois. Bwanyuma y'imyezi 3 sasa atakumbatia mtoto. Atakusana. Après 3 mois. Refugee atakuwa Americain. Après 3 mois mgonjwa atakuwa mponyaji. Après 3 mois single atakuwa marié. Après 3 mois shomera atakuwa na kazi. Après 3 mois mwenye alikuwa anazaraulika ataheshimilika. Après 3 mois makofi na vigelegele. Sijasikia makofi. Makofi na vigelegele. Sengaro samani.